نريد إيقاف القتل. على المعارضة أن تتحاور مع الأسد للاتفاق على حكومة انتقالية في إطار اتفاقية جنيف. الحكومة الانتقالية هو ما ندفع باتجاهه. الدكتور منذر ماخوس اللي هو محنك سياسيا أكثر من الأخ الشيخ معاذ قال أحسن، قال إنه نحن نتحاور مع أي شخص بشرط ما نتحاور مع بشار وأعوانه اللي هن مجرمين حرب. فهي هذا التوضيح أساسي. نحن ما عندنا مشكلة إذا راح بشار الأسد وهال100 شخص اللي حواليه، يعني انتهى النظام. الاختلاف ما بين روسيا وأمريكا هو في التوقيت. الاثنين يصرون على بقاء مؤسسات الدولة والجيش وأجهزة المخابرات. سياسية نناقشها مع عضو مجلس الشعب السوري السيد شريف شحادي الذي ينضم إلينا من دمشق. سيد شريف، بداية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بدعوة الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة إلى الجلوس على طاولة مفاوضات واحدة، كيف تقرأها دمشق؟ مساء الخير لك ومساء الخير السادة المشاهدين. حقيقة قلنا منذ بداية الأزمة السورية أن الحل في سوريا لن يكون إلا سياسيا، وأن الحل لن يكون إلا عبر الحوار، وأن الحل لن يكون إقصاء لأحد. اليوم وزارة الخارجية الأمريكية عبر وزير الخارجية الأمريكية كيري تحدث بهذه الصورة أن إقصاء الرئيس الأسد أمر مستحيل. وللحقيقة كنا نعلم نحن هذا الكلام منذ زمن، وكانت تصل الرسائل الأمريكية إلى سوريا عبر كثير من الموفدين وعبر كثير من الرسائل السرية التي تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خفي بالحكومة السورية وبالرئيس الأسد، رغم كل هذا الضجيج والصراخ الذي كنا نسمعه. Je pense que la fin se rapproche pour M. Bachar el-Assad. Et d'ailleurs, vous avez vu, même si c'est controversé, que même les Russes l'envisagent. Je pense aussi que le meilleur rempart contre l'extrémisme, la difficulté, c'est que plus la guerre continue, plus il y a des risques d'extrémisation, si on peut dire. Le meilleur rempart contre l'extrémisme, c'est la coalition nationale syrienne. On voyait sur les images ce qui s'est passé cette semaine à Marrakech, où je me trouvais. Il y a eu la réunion des amis du peuple syrien et le président et la vice-présidente de la coalition nationale syrienne se sont exprimés. Vous savez que la France est le premier pays à avoir reconnu cette coalition. Aujourd'hui, nous sommes plus de 100. Et cette coalition fait un très bon travail puisqu'elle fédère l'opposition. Tout le problème, c'est qu'à la fois le régime de Bachar el-Assad tombe et tombe vite, mais en même temps qu'à l'issue de ce changement, il n'y ait pas comment dire, et qu'en même temps, les institutions restent d'une certaine manière en place. Et c'est tout le rôle de la coalition. On sait qu'à côté de